wa usaba ba ye passing bi ni fasting bi me ye sofo me yodifo we ye de owi de ato bi so oyodi e na odi kosa oyo so e na so kosa Aqua strong call to my GHS so money about Muslim phone and ama Obusuani and every way so there now your trending issues I will tell Jalo and I made a besum. Never see for monument of Padata to go with you a more shit a more do after the way a yes Tiakodana to the full crab became Muna Costro the patch the latest beef in town between Prophet 1 the nation's prophet Ebeneza dakwa yadom opambo eni ebiem so no na agrada bosom somfo akonfo na agrada eni ye Reverend Owusu Bempa na usafo wo kaya enchebia na Reverend adakwa yadom Ebeneza wo be ye video bi tesa ase wo cheche sema wonya eye agrada kaseche kakra se asofo a wo mo epre ema akonfo ebo mo nsori dan mu no womo enye papa za stem no kai na tete agrada so one thing was to pay mu to no so edina so edika na dwen edifa ehum a tese o sa enya eye Prophet 1 akasetia e won Channel TV so no se ade agrada na mu wasa de de ensem for emu obetchire eye Prophet 1 na se bra na womo pretumi koyo mo nam so de pretumi de busa for ensem agrada ejegu from de busa ensem tese esemoni ensem ka kire agrada kire for 3 good days womo eda bosumse ono agrada ene ebiem so no Prophet Ebeneza dakwa yadom si womo de petumi no no apo agrada no di nenim ego introduce no kire bosum na tese ensem ne yepi enu te wo be yin asem etwa me ho na ma ba na me ba so a me be so mo ba ko se na ensem no asifa eternity ego we bia me twa me ho abasisia dom ye trumu disofo oye gay odi na sofo nketu atrum bebre nya ba ko nya mienu nya miensa sa papa no ne wo mate eya duro ana odi ye dwuma na sa ne ma na oye no so no eya rituals na unim no wo se minim no me na da busu mfie 3 days da opambo me agrada na me ka kire wo opambo Ebeneza da kwa yado me agrada na da busu mfie 3 days da me ka so aba wo se wo ewo Juje ewe Kumasi side dabi Juje ayi before side ho opambo Ebeneza da kwa yado oya sofo gay sofo no dabi we Jimmy papa na wo to be babon say ba be ka say wo sofo a wo be magrada ba won cha ya betua sika wo wa onyai ya ka opambo Ebeneza peso obejai ana ya mensu so na mesu me introduce wo ade wo call komfo ne ho. Oh really? Yes, me na me introduce wo de wo call komfo ne ho 6 months bi ya na ya kwakwa ya amamre abrada wo kokon your friends wo de ne kokon no your sofo wo se no totonum mi hu ni amenye mi hu ni amenka no musician no totonum gospel yes and obe ka tell yourself no kokon enti tama wo tonum ne mo no no la chinum wo ma ba kwa one ne tonum no ye madamfo oba no ne bo onum no ye madamfo sa bre na me susu me ye akomadwuma o na me susu me wale konfo because me ma wale konfo pen okay enti tama na me wale konfo no sa tam ni mu ana true lady no ne tonum no me de meet papa no achepa enti ye nyina ko me na me de ne call Juje ho ene ye kwaje bosom no enti ye kwaje bosom ne ba wudi ye wadwuma eno amu no de be start aku sa ye di aku na ye bosom because bosom no oje ye no ba bi o ya sorry ni ensuo bi da na sorry da na chi ho no de bosom no e be hye ye enti sa nsuo ni ho no ho na bosom no de che enti na aku ada obe nso opambo obodondo bia no na ye da ye me goro da me goro o maso ye se me goro mama bosom no sa da no so no opambo so be bodondo me ntwa ndro me so opambo se me boa o mra bonten no me kese ne ho ne ye so no makese o ana makese 3 days ni me titi mi say opambo abeso peda wa bese me pe ai wona me achaate apɛ me pen wa pɛ oda wa pɛ me da ɛna no ya me ko Kumasi em sɛ pani pa ɛyɛ yia ye ko Kumasi amu hu sɛ me ti me ka mu yes me bese me bo pani ni
no full say me wo hotel no full say me nkwa na me won kwasi ase me ma na odidi o mka mu no full say me ka ho em kwala na Ebenezer da kwa yi adom edi o mka mu no o full say me agrada me ka ho wa hu met me text message ni nyina kire wo o send me message later no hu say me ni mi kunu nenam no waka dey foolish man like you enya botre me mra wo me ho me den me ti ada so fo bebre me pa ma asem but so you so fo na mu ami mu we are so fun what to adra bi eyi a wo call na say ya me koda mu from say Kumasi hotel tulipana eno yes na me one reception or palm water stay me kana no be ba be no say me di me birthday no me say one wish me happy birthday one wish me nti na me bu afu kwasia na wo be pa me twadi no wo be pa me twadi ana me so me defa wa say wish me happy birthday ni nyina say me ya dia wo be ya ma me ana me kan na wa nya na me be fire o I didn't me fire me ni nkomo anka wo metimi afre wa ka kiro say wish me happy birthday na ebusiafo na me ehwa mo say mo dia otwen wo edit atwen yen na ye be hye nkomo na ase Prophet Bernard Esem e wo ha te say we bo na ensem na abeto jaye na agrada ni nsem a eye hitasem wo ono ene Prophet 1 opambo Ebenezer Yadom entema o dia betu justice ano e pepe mu ni apense personality fa weni ene waso ede echi na mema eye odi for Bernard Esem akwa bashoko mo akwa yusu nana bibi aboko yami adaro ma ya ho tempa Holy Ghost and fire prayer ministry one said the minyan correct Holy Ghost and fire prayer ministry asa for man no ye yami adumo bia ho ye bia ho ye de bade ase na na saying to kwabi ni ti na te se osofo ana okofo ba ana wo mu tututu nsem de mo ho ka we de nke no because they say han yi esum de wo mu ni chakan dia na so wo mu ni chakan dia okofo no meka ma yentia okofo ka se ya prophet no odifo no wono no ewo nkita wo de no one no wo bibi a te se one na koda agosumfie for 3 days a wono mpo no introduce no ema akonfo no na te se ensem no akwetse de yenim ye ho da nti adenti na se twa ho betwa betwa bom wo ne san de bia to bana keka kodu a nsem an na agrada so de beto akontinu de pa no beto aka from na ba me chia motifo ebere wo mba ti be kasa the atien se number 1 oban me hu se no kuredi kakra wona afa aye okofu ba no so ati ase okay the entia me make se no kuredi kakra wona afa ne se onu wakọ agina bia adenti wo mosofo bia din e wo man ni anaso wa mo asomasi bia din e wo man ni na obebo nko awdi se ono no ni nyanti se ono menya ntokwa da bio enye se woni na nyawo okay Saphania chapter 1 verse number 4 eba be premises Bible say wa bosomsomfo asofo enti e wo se nyame asem eye no kore na asem ni bam na ye nhweti bi hu se nyame asem entwa nkontompu ena de onu wa kwa agina makwa kwa nyankoma de akwa akoye rituals no onipa no na tu agina de a uye den enti na Bible say boni nsuma de ewudua no enu aso aba na ubetwa enti ade bia wadua wasase mu bia no ebe so aba mo twa so aba ade rade ho nso aka e wona asem se de ehinta and 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 60 wasi de ehinta mi de bebe sum ati ase de ehinta wo sum no obepie di aba ha mu na obi anima ba akofo ojam na oja no ebe na bedan na di eti ade bia wa ye okukwa mu bia no ebe ati ase okay Matias unti bi nya okukwa mboni hinta so ati ase eti boni bia wa di bia no it shall come to limelight na boni bia we ehite bia but ye spiritual something but and you say who masem but yenim say akonfo ene asofo de obi an le mu awodi wo mu mbo echiada nti wo se okonfo ba agrada ni kika yemu se no waka se buru mu nsuo no mpokra
adakwa ya do prophet 1 odi ya kwankyerɛ ɛma na asafo ma no krampo no wo kunkum before the share say say ɛsɛm no edi soso accusation no ɛdɔso sɛ no ka so ne na da ɛyɛ shrine 3 days ɛbro mo pre to me na say asabeka say nipa pro ya no wone no koji to me we no wo mo de nipa ɛna ato ebro mu nso na te say the okika no akwat said de osofo na mu no kra poli sofo die no enimu sa na so sofo we so no nyame asem mu no wo ka asem no to da se osofo a wo pene ma okonfo ba wa sore enye papa te se free nyame nyame asem mu so sa ne te se okonfo de woni asofo eni check ye ko echire kra ba Elijah ne ba la bosom kra bo no wo ma nhia da eni ti ko ka ne sa enye no kare mu no nditi dia na ma okonfo ba no nsem ne ye no kra se wono ne de ne betu aja to se de wo ken ye no kra because of no career eye Benezada kwa ya no de to abonti. Oh, nana me sometimes ya me nso me kasa me say. Okay. Me call prayer camp bi ko ye waiting. Ena magusade bi a omodi aba Holy Ghost and 5 prayer ministry na me call no. Asori bi omo mind danem. Omo agidin pa. Ye reti asori no a omo to so ted. Me pese me bo asori ni din na ma kire area ana security sa omo elder no wo. Elder be tu na num tuo tom. Oye elder e wo sa asori ni bat. Oye rituals. Na oye galamse ni. Tio elder ni galamse ni o. Wa recruit enipa omo ye galamse omo deal with gold. But omo deal with gold no say asase ni bugu nipa no so a ehona elder ni sikaba but oye elder e wa asori ni. O wo sika tsa anua na num tom e don be 5,000 no gino ka na num wasem e wo prayer camp me say na onkunku bo ne baba ku na ofi moja o e wo prayer camp me say na prayer camp ben e wo asaman kesi CAC prayer camp kesi e wo asaman kesi. Okay. Na o hwe sa elder we me bese be bo district ni circuit wo mu ene so be hu ne ntam o wo sika tsa aboa na o vomite said ye o ye odinye sika the same as this ena na elder ne kan o kasi su se ba bia o kopri tumi no asofo asala esikafo asala wo mo ba be eyaduo su da kwa yo moduma enso asala o se o da be mu asofo okuku da asofo okuku o masala na obubodi enti obi aba sa prayer weni bia oni sankofo enti sa o hwe sa suni ban we yi a etinya me fia mimi nim sa entam adifo asofo bebiri beba enkom sefo beba obayifo sa abosom nkom entafo yie wo mo pre abonten be o mo ntwa beba enti bi na de se nyame mama once na the anything for me enyame mama se ye besie enti wo badwemba na wo fira chini ba no wo na wo so hwa ho yie nti uhu ni problem bi e wo mu se konfo ba betina abonten na wakasa ediafo di for hunu uhu se boni bia wo uhu ni se enye papa mu anena unse na wo nyina aye spiritualities what you say ni nyina no there is a spiritual backup and I want to be froze nyame akwa tumi bi enti hu ye beto te sa ade wodua so wow se wan fa nyame tumi dia na wo so konyo e kwa abosom ni abaifo ene entafo yie so what you say se wan nye ni sa pe e wo so ko presa e poase tumi e wiema tumfo tumi ba ni nyina e tumi but your back or your light and about your darkness. Okay. It's woman you know, I saw there. Now, what about software? What you miss a man, a imam? Coach, no better, I saw the no cancer man on way. Now, they were okay. I said the waji or confubana, seven not to said you can near in the crane. Meaning, sir, I confirm the catcher. But wait, or yet the baby, I'm here to. And now make come on 10 times, you said.
oye de oba be nyame adwuma nsa no bewu eye konfa grada enti ye wo kwan nyame fa sufuro bia wasabi ensemi to driver say odifo Ebeneza dakwa ya dom say wa be se ne pe say wa se ne pe say wa be se ko ne nanti ye hwe asofo magware na wo fo mu yiri machi ni abukudro na ma onu kakra no obetimi a kire ya se kakra unse obi wo wa ye frɛ no yogamanfo nana ye frɛ no wo se adwaman bonu a ebia tio Erade wo kwan wo fa so furu bia ye ti bi chi no kro no bo mu pe na nyame afa so afrɛ no but eye act eye shubia ewo enti the moment ya frɛ as nyame difo na se nyame sofo ne de asofo do mu nsa gu so abɔ mpa ya hye wo de anani afɔ ho de another spirit aba betena ho enu ti de ye kwa so de a ebi wa deliverance time na amanfo pray kam because on konko no ba mu on prima able to meet no ntena ho on sina gere chen enti suban na wo mu ansa na Kristo ofura ho wo na wo se wo hu de na bia wo nya nsa se e bia Kristo ofura na me ye ya me ko balaso what you say e fa ne balaso e ka bala obi a oye aduru sam okay so what you say okay e ka so bi ko bala o ko fra duo a o de be ye ne nioma all right wow ebi a Kristo fo na wo ye sa ni na ebi a nkonku be encounter wo koem e no fro oba ni sum se makwa be bi sofo but enam se bi muntimi nya otwe ho entina se entwa urade ma ni nsira wo ntino na wo se kopek to mi bufo en be bataye de ho enti emu na sa ni manuma we nyina afi ba na ama obe de dey se nyame ama osika nyame nsira wa untimi nsira ho enana asofo bi ka se nyame nsira no 2021 na nyame nsira me ho emu da o na me hwe one of their TV stations Ghana for big ka say ase mami agada odi neni esi asofo so edodo wo bi a wo se wo ye okonfo kofo ba ka wo le mu ni se wo kom na wo ye wa kwatre wo nchen ma wo omo meba wa se ase de mami bo neni esi asofo so dodo ase de asofo nsem no de bia da odi ne hwini nwienwiemu no oba na obechechire mu nti ne nia no eye tactics a o use so best selling no keke enye sa asofo no na afum sa adwene na Ghana for bi ka no wo ne say me di enye so no se asofo nsem any rumors bia there is a little bit truth ewo ese obi anya perfect o dey ara na bi o okay se okonfo ba bonten ena no Kumasi konfo bi emi se so ta no konfo ena no nso ba one of the Kumasi TV station se obebebo asofo ma ba bedu tumi ma me ya mamre na okonfo kuta lesi bebrebe ukoti di o ma be ne dey uli ni twaka ese o atro yerimsa ya bi o wanya konfo no akwa akwa tumi nko ane ye be jiwdi o telephone number ebi a picture be ho once na get it here e tu wan kwan kwan nyankomade no a sa konfo no so spirit be hante no ti na so ti ba bonten e ti bi media for media truth bi wo no kura pa wo yo konfo ba na e ka no kura wo no kura tu de hu ni se o de ni esimu so a wo se mo edwuma oh da bi un se ye wa sofo papa ene wa sofo bone once na get it here no ye wo bi ode ne kra to se dole se de ti biara e no bi so wa ono keka ne mu keke wa un sa baba ye passing bi ni fasting bi me ye sofo mi odifo ye de owie dia to bi so oyodi e no di kosa o yo so e no so kosa there's di no kranya so o mo so unya ne to pe enkonia dia ma di bia be tu ko mu se nyame a amfrɛ pa enkonia bi da ma betia wanka sa wotim say yes ene ma ye no nyina aba on se na de retia okay osofo de ka ojino kanya nyesam direct on dito a feeling kika bi anyo okay uwia no imboku Holy Spirit no ba ye na adwuma enyo na wo ye osu die kina ho yiwanim ma oni pa bia no sunsun no kra enye kronkron tu frosra
na sa divinity asane ona mu no ye na adwuma wa bi wani abehu okay once na dia letiel and the mo diabetes ko ye sa anwoma bi ma we nyina ba che se Kristo dia ni munyam yenhwe mansuchi agasa because yenim say odifo adakwa yadom say nsem say agrada be ka say nkwado no so ba be yin wano edifo mo twemanso kebi na wa kebi we ka na we aka sa suban no eye me the Bible say obi a okasa bebribia yiti bonko so ni mo we osofo bi okasa baba okasa gina nyame asem so na kasa na so obi anya ne kasetia ana onu so yi na osofo ye de bedi watem ye be kan sa un say ya de bia me principle say si ye kasa wo ye sei na wonya wo me so so e bia kasa wo ye sofo di nkola se bi bre bia sa na se woni mmerwafo da wo asore na se nye no kora wo me so so once that they tell wo ma me so sa asem no so eti the moment ya wo wo so sa de no so no so what you say na da mi se wo ye e bia betie ye say e bia sofo o ye sofo anante bo so no so me me sa me ni busu bia ni twaka me kasa mo asem o me kasa fa okra eti se wo sa ati bia ni sa abra bo mu a e no mo retaliate na hwe ntema ye ka de to so say why mu okoda bosom so for 3 days and sana ufi on e biem so no a obey kro ya so your comfort aka say why mu so biem no no na adi wanim ade wo kokofo no tetakukudro so no oka and wasa aka bi ma besi so say kola pa wa so de no mo yira wo mo yira so na te say udi bi to wegure mu nsuo na te say nya ko na ko force am nti akwankyere bi na aba asuna ebiem so nukro ya so ede wa so fo nketwa ni bi add to mo free na say aye proof say wo fa eye emema true mu na say wo so fo wo fa o yonko pe na etwum na te say ensem no kese na no okika fa ngua na ogu hu fiti ade we hu nya so be ho ano na because as some okatru to no mu a wo yo konfonye so yo so fo no abetete nsa wo so o yo konfo na aka say be o tele na say no wo som say Kristo ni ana say ne som say o so fo krapo etia na watenya kukudo na usakasa ensem bi say edifa no no onyu nkwa so be yi wana na unse se bia ye tu ya mpia bi ma sofu bi na ye gu ne mfi obetwam e bia sofu wa yese sa nyame na frewa Psalm 94 verse 1 to 7 o se rade bedi ma asema me asasi to mi fo nyina na twro na eka wo bia bedi ma asema me na ananafo aso yetia me Psalm 118, Psalm 119, verse 154. Osi Erade so na di ma asema na ma asema mobo. E ti say susu apa se wonya ya, ja ma Erade e. Se wa ye dia, wo be retaliate. Obanyansafo bia ni bia mekai. So ati ase, e bia ye de krono to so asore de. Oh, wo na wafa. E na no bi ba manim sa. Wo na wafa. Ebia ye kom ebusa na no mo se no na fai ba ye ku ani mo asibat ye ku ani mo se wa apetua a obechi okay enti mo ma yan kan to so bat e ma ne nya ho problems akan on se na dia ne tie okay ma men kan quotation bi Proverbs chapter 9 verse 13 enti dia se ko se nkwasi asem kokobo tio enkwasi asem kokobo o se oba kwasia ayo kasafo ti bonko so akoni hwe ti o oba kwasia eye okasafo ti bonko so akoni hwe ejebia ma me na ba out wa be kasa bebiri won so aye sofo wona ase so yodifo ejo tira wakache o tira wasoye odifo bi ani asoye abosonson fo no mo asoye kre odifo de o de ne asore na kaso odifo bra ma asoye it's now who said that there is a question mark. And a gun of Bebe said, Roma can never say Yadani be. Bebe Yadani again. Or do you catch a Brahma share Brahma catch it? A comfortable so supporting tough for ye, and no catch a Brahma share, announce on Yesu. Now, me Yamanyama Beku for Mamma, may Yamanyama. May I did Nana, oh, my say. And your father did for Papa Yamam. Holy Spirit and the bed ya kwa na Yesu na beboa. And then yankopon de be hunu mobo.
ono wo to mi be no me a meti o mi ni hwio spirit na ti mi mu no on the manifesting ene bu okwaye bibia maka che makwaye nyini sei makwa we akwaye ni ye sei a different direction of the Holy Spirit. Okay. But no nyi kunkun abra mo o ti mi metena mo o mpefi o ye pure. Once na de leti no. Me who say na esifa etenti na te say say ye DC an senti o final west no Christopher esi ano efuto ben na wo di my fire so we go mu anyway because the same way there you can see it last one and then the restaurant No kura ba na fa o final west ema wo mo ehwe Christopher ni wo mo kan wo bia agidifo ane nyamemma mesrew matena too much GH akan sanse we bebre asori bia yeto ade bia wo bia anye papa mese de asori bia yeto ade wo bia anye papa osofo bi oton akutuo oton guava oton kelewele oton popon oton ice water oton Sabe manima bango se tutu ni nsa wona asori enye papa infiri Yehowa hie nyansa nyameba hie nyansa kwa asori e di Bible ye de twiro no e na ni titi nyamema ye ntimi preach 1 hour 2 hours de bia kwanchere de bia direction e de na yeje also my house shall be called the house of prayer not the house of mockery timi siraw nyameba me siraw Bible si we mu ne hunu Nyankopon ma ne Satan ma esum ni han eni twaka omuni bebira deda omuni bebira ye sacrifice omu kumbi eba ya bosum eni esum atumfo oba papa bi abranche mame hie nyansa media a prophet Bernard Esia ebia o amane bi o peso na metwetwe nkomo emfa nwoma ekotwiko brema bia da ade bi na ho nyina yira wa obetinya freme 0249631876 0249631876 and answer 0203851633 0203851633 misrawo nyame asem nkuto ne niti Holy Ghost and Fire Prayer Ministry aya asamne mpai bonkwa ne odima misrawo pastor papa ko na Awurade ne ni monyam se ebeduru so peace manwato ampa lebuso for prophet Bernard Esia na ine no edi nkomo no wa chana dwen edi afa a prophet Ebenezer Dakwa ya don prophet 1 eni agrada wo mto kwa bebi akika kodru asese agrada edi nsem atese o patre se woni wodifo yi ekoda bosom so 3 days ni ebiem so nyema ahudo bi akika wa odi abetu dwa no wode kire odifo Dakwa ya do mashase odi abesumi ena no wache na dwen edi afa won so odi ntwe no bomodia na fa sum ye ye comment section wo na ebiem so no follow ye ye Instagram and ye Twitter handles @TooMuchGH_. Facebook so @TooMuchGH. Nana ama obuso enemy nyame ya doma ye besa edi shabi makram. Too Much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaiah Kodwampo, obetumi afem the great tempo. Mbrenbren, wonu me nka moni ehwe Too Much GH. Too Much GH. Mu ye too much. Na me so me ye am fire. Too Much GH. Me did akose Japan. E brebi am bese me TV. Me hwe Too Much GH. Omo de mufua. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de mufua. Mo koso show mo. No ni beji de bia. Me da ma say love you.